Kasee na uso show Adom TV ne yetoso edemo akwa asante mantam ne mu na afini na womu esi Sewuah Regional Hospital no ewie ye wasante mantam no emu na meka say kromofo nim se bi enne anachena ye bebie amoma ye adwuma wo ho adansa say na tie Adom Kasee etoso Sewuah Regional Hospital a 250 bed capacity so hwe ayaresabia wasante mantam haseya eno ene toso miensa esunye osofo hwe apomuden ensam so Dr. Kwaku Ajimamanu ebebo apro ehwe ya wode to dwa say I'm very happy. Mfidie ni adi nyina ba ye ho adwuma. Problem kakra ye wo ye kwana ye de be free room aba. Ena fi nkania ye de be join national grid no. Eno so ye tu hwana mo no kese pa. Me the precious energy minister no so. Ya mi no so ye push finance. Se be nya ska esme sabaya mai. Na ye tumi de proper national grid no abisi. Na fi ye de power aha no. Dr. Insia Asare wono ene tu Ghana mampani efo afia pomuden hyehye ho emra woni Joy News etwetwe enkomo no wodi to dwa say akwan ne de womo de ahye contract ni ensadeda. Another thing that we need to do in Sewuah is a road network to the hospital, so it becomes easy for patients to be carried to the hospital and also come out from the hospital. That one is also being given, the contract has been given out, is being done. So Sewuah is practically completed. Emra Adom Kasee ekobo apron amanfo bi editu dwa say wo mu se contract ni eba kwan so de ne nso wo firi so acheye pa mo kuma ni musam behu aha de ya kakra na mu di ko Sewuah kronum enye kra hu ba bi kra onfa kwan ne de ache bi fase be busumi siani ache na uhwemu a kwan ne enye na edada na university for Wisconsin for no omugu kota wo so ya na ye nam so kakra kusi university nenim ho enti o na let's papa video ko video oba se ombe ye kwana de ko hospital ho enti tu kota ni fi kwana no kusi omu ye de ko hospital enti omu dum grade no ene no mo so omu ye adwuma kama ye gates no de ko akiri e ko ya enti eche ye ha de bi huna ne se machines no nyina asan dey asan afiri so duobia ehwe anim ne se won betimi ate omunsa afiri ho na ama yarehwe atimi akoso ewo ho nana awuku denchembo ama neboni